hadooh ipor chiteiñ sngi ki thap vote nei benta ke election MP R pauso ha Meghalaya da poi ki le point khat %, hei wan nei benta ke point nyau phau %, kat wan nei benta ke tura wan le point %. Ka thap vote da man go waranti klem da wami iwan itu hadooh wapen mi kubor. Nei benta ke Shillong Parliamentary Constituency ke polling station wa bondo ke thap vote to hanyau nong spung ka haram prai jerngam ka khat spa nya pau songut ki thap vote kat wa ki wadona do to pau kam sing ha amlarem wa hasan pondro pote sim haranikor ki mar le pondro ngut ki thap vote. Hak Artura Parliamentary Constituency ke polling station wa bondo ke thap vote to hakat chandmari ka hanot tura ka khatlispa pausungut ki thap vote wei ki waduna do to hasan pauli narijri William nagar ka pausan ngut ki thap vote. They were kind they were het thau wan hapo Shillong Parliamentary Constituency I khen do to hakat praves Shillong ka du kamwa r² kilometer wei ka do to ka le pausu mountain road kawa khatsan spa le pau square kilometer. Warok ki thap vote da MG pau lak pau ru hajar san spa ru pau nyangun I wadoku da san pau wi hajar le spa le pau wengun nadu ka election MLA hajar pau le tangwa de khain nadu ka election MP hau jar khakhande ki thap vote da kugi da le lak khatsan hajar chispa khande pau sangun. Hagani ke election ki wan nang kong do thap vote chenrang wa kan thai da yo ki maru wi tri den wada thong ki hajan ka polling station. Nukong tanpa jing sngi ngo ukru lai ra ogani ke sngi to ke sngi ku karpang haga wo jid I nong mik mat yang I sa do ra sa parliament te nado nin de snyau kan de misen wo to I to one dang step cha polling station ho thap I ko pot te ngo oblai kan ra wa poi ni de yo ira kam ka senior citizen yo wo thap nang kong I vote wo thung yo den des nyao wo man ga jing ka ku kham tam ka wa I bo da ye candidate ko nga kerchana wo yo sket ke jing job ko emburam wo yo sket ka first kam ngal de yo ava first candidate ko kerchana ngal wo yo sket ka jing job emburam yo kong